Central Lairam Longklai, the Lairam Times Mininan Kut Kanin Tlai Na, Thawngthanhnak Kularuk Vaupi Ni Thawngthanhnak kan nei lai cha adi dong tiang rak ngai cheu din kanin som na Thawngthanhnak tu mangben chung ram chung ram leng chowa in CDF lau tu chu mai thal zon ko chok pya kan si is Lairam lau tu mun rama khosa ram chung ram leng mi na ni an tho mi tangka in an chok mi mai thal zon ko chu Chinland Defence Force lau tu sina an pek kong lau tu People Affairs Council ni Vaupi Ni nia an than hi siam nam ipek chen naka lau tu mun ram uk shwai nak bechei tu phu CDF lau tu in chuan bongai tu na Project Steering Committee chungtel na Council palai pol khwa boy khwa chung nu le pa na meno upale khwalian kan somi na chong ani tel khau na chun phukhat chiawni lomnak bia an chimi Project Steering Committee ni tangka an manning chang chajin fian terna CDF lau tu sina phungning te in siam nam apnak le thacho hal thachamnak som tangtlen te in kan ngei khau te an lang ter Project Atlantin kho nak ding cha a kantorel piak tu committee chungtel na kan itin mi zatin tangka acho kho nak nga zang le in chuan vo ala tu khwa boi na le do thlen nak cha ti in tangka atho tu mi za pinan di lak kan in upat na I nan chunga kan lom tuk mi za pi he kar kan hlang chi lai tia lau tu People Affairs Council ni chun an lang ter chi CDF Holngoram ni shamin mi kan dok lai lo cha a mi za pi thin phang la u tia theiter na kan to Islai Rama ma te ko khan lai rel na kalpi Holngoram chung ko sa mi za pi na chu shamin do kanin tim na lo cha a Holngoram hun ram chung I ko sa mi za pi chi phang le longre the in la u tia HPO CDF Holngoram ni bau te som thum le pakhada chathan an chua HPO CDF Holngoram ni chun HPO nol ngai nak sang big annual conference ni chun shamin ral kap tlak dinga ido le itlai khi haulo te in ramlemi phunven him dingin khwa ke pa ral kap tla ding atlantin kho nak ngale do thlen nak kal pi chu ma mi a ram mi ni nan si kho nak lam chiawin itel veu Holngoram hun ram chung I khwa kep shruai tu na le Center Executive Committee chung tel na ni CDF Holngoram ral kap na le ram cha nun nak ape tu na chu bom nak te an mu kho nak nga tuak tan piak ding natlak na kan nge Supina Holngoram tol chungi na ni HPO CDF Holngoram inol kan chua mi da ti lo chu phudang ni nol an chua mi pol nan zu nak nga lo kanin theater phone na chun HPO CDF Holngoram natlak pi nak le ngal pi nak tel loin Holngoram tol chungi na chunga har nak chua pi le zeiban tuk chol chak nak man nan to lai lo zalon nak kho nak nga le mi za pi cha adik mi chau vo kho nak nga Holngoram hun ram chungi mi mino na le ram ki pi mi mino na ni CDF Holngorama nan rak itel chiaw nak lai kanin som na te an lang ter Longklai District Arm Wrestling Association ni gold medal pali le silver medal pakhat le bronze medal pani an lak Thawngthanhnak kularuk vaute kullenga in kulesari tiang Mizoram State Sport Council MSSC le Mizoram Arm Wrestling Association MAWA ni tuwa mi banthapai na ka Longklai District Arm Wrestling Association LDAWAIO in azwami ni gold medal pali silver medal pakhat le bronze medal pani an lak gold medal le silver medal bronze medal pani an lak ning chu pakhat nak Vanal Duata Longklai 3 senior KG som sari le panga gold pani nak Van Boy Uk New Veng Pi Longklai novice KG som ruk le panga gold pathum nak Tilal Chwan Puya Thingka senior KG som nga le panga gold palina Joshua C Lalrindika Bazar Veng Longklai novice KG som riat gold panganak Lalthuthungdik Council Veng Longklai novice KG som nga le panga silver paruk nak Van Boy Uk New Veng Pi Longklai left hand KG som sari bronze pasari nak Rebek Vanal Ruatlui Chan Marie Longklai women junior KG som ruk bronze na ansi LADC Sports EM le championship medal la na tom nak nge Thawngthanhnak kularuk Vaupi Ni khat a executive member
Sports and Youth Service SOS Department LADC zo khen tu pusi sang chianga ngani a office Mizoram State Arm Wrestling Championship Thawngthanhnak kuleruk I Longtlai District I oin medal la tu na long pinak lak phak adin pina Thawngthanhnak kuleruk vau te kulenga in kulesari tiang Mizoram State Arm Wrestling Championship Thawngthanhnak kuleruk Aizol Ramhun Indoor Stadium to ACE 26 Mizoram State Arm Wrestling Championship Thawngthanhnak kuleruk Longtlai Arm Wrestling Association in President pu amos roi kluang heti in player le riatle official pathum an itho ve chuwa chun medal pasari gold pali silver pakhat bronze pani antun pi Mizoram huapin panganak dirhmun ansi hilong pinak lak phakdin naka association president pu roi kluang ani report pe mailer karhan naka hel haimi vel TEMC na achim phone Pusi sang chianga EM ni chun sport discipline phun laka ngak chia big siman ulo teinak sunglo henan raklun hi lunglom ok nga ya si kan district le LADC sports department min nan chatter player na chu jang le choin training pe zulu nan training nak hun zong zau kho karok izwam lai hun mali manwa chanan nge kho nak nga council ni asi kho chung an zuam pi na lai te achim hi chana hin pu silan mun siama Sports and Youth Officer SOYO LADC ni atel pina Longtlai District Zipeng ni chan marile bazar irit nak side drain serning ding azo Thawngthanhnak kuleruk Vaupi Ni zang lei sumilam pania Longtlai District Zipeng pu donila ruat sangani Longtlai chan marile bazar veng irit nak leimin nak ampun a side drain serning ding azo Zipeng pu donila ruat sangani chun leimin ni side drain anon cha a ti du poin alwan hi chalo copy tlaika asi leya copy mui samjong ado terlo aran nakin side drain ser a her tia ati hi chan marile bazar irit nak side drain ser nak dinga project director DRDO pu si sang chianga EMLADC YLLA VC bazar YLLA VC chan marinani side drain anon ruanga tilwan nak umlo chu amun a anzo tilwan nak ser ning ding le malak ning ding zo khat asi The 12th Lai Autonomous District Council budget session Thawngthanhnak kuleruk tlamtling indi asi Thawngthanhnak kuleruk vau te kulesari in tuwa mi The 12th Lai Autonomous District Council LADC budget session chu Thawngthanhnak kuleruk Vaupi Ni tlamtling te indi asi hi session chunga hin district council than choknak ding budget ko khan mi le phungbe pi na chei nuwa chohla nan si session chunga hin member na behalnak start question som thumle pakhata behalnak kul kwal le asi pani hi behal tu are remlo chun pakhat hi behalnak akhat asi cha a halchap haulo a ro asi chun unstart question pakwa phone session chunga bechei mai mi chewkhat na chu Marriage and Divorce Bill, the LADC Marriage and Divorce First Amendment Bill, Thawngthanhnak kuleruk chu hausa chei asi nuwa lungralti in chohla na si. Private Member Resolution pu LR dinglia na chinza MDC Resolution kum Thawngthanhnak kuleruk in kulesari hi Year of Consolidation cha a than se te ro na ka chua pi mi chu chei asi. Hi kong kaw hi tu LADC chawza ni malak na akal pi chu ma cha a adang te in than lo si se anti kumkal liao Thawngthanhnak kulenga in kuleruk cha a supplementary demand for grant le kumthar Thawngthanhnak kuleruk in kulesari tiang cha a schedule of demand for grants na chu chawhla na si kumthar budget a hin ni kumna kin chowa mu ding atam deu cha a council ni ama te in amo local revenue zong akar pakhat nak local revenue collection estimate zanga pasha point pa o pani na green in GAF from Mizoram government thongkul le thongsari zathum som thumruk point pakhat pathum nak village council remuneration za som riat le pani point panga pa o grand total thongkul le thong riat le kul le riat point paruk pathum local revenue hi ni kum a zali kul le khat point pa o lex nakin som riat le pakwa point pa o lex in akarwi GIA zong ni kum nakin
thongkhat zanga som riat le pali point panga paruk lex in atam deuh phone seson thok ni a LADC XMDC na po a thangru male pusba rajan chakma na thahnak chan man asi LADC deputy chairman thar cha a po silan lai khoma MDC wachuampui constituency chu uncontested theme asi LADC budget session Thawngthannak kolerok hi Vaupi Ni zanlei sumilam pakhat a LADC chairman po silal muan thangani benol umhlan tiang akhar tutan Thawngthanhnak chu khavel khana siri lai zo to lengai to nandi lak chunga kanilom mai zara kan itong chante nalai